Sengilo lifuba lekondla umphefumulo elihlelweni lwakho Our Timely Word livi lesikhathi nemprofeti Promise Shongwe welibandla le-Chosen Generation of Jesus Christ. Busiseka. Kusiphi recap ngiyathemba umlaleli ekhaya nawe ubusisekile levikini leliphelele besikhuluma ngaJeremiah chapter 1 verse 4 kuya ku verse 9 ngiyathemba udichubekele nawe ekhaya kuvisisa lokho lebesikhuluma ngako amen nanamuhla ngidawuyama nje kafishane kuloko lebesikhuluma ngako evikini leliphelele ukuthi ngaphandle kwaleli live laNkulunkulu kudele sitawukhona kwenda noma lesingaba nesibinzi sethi sitakuachieve ngaphandle kwalo sikhulumile evikini leliphelele sagcizelela futhi sathi naNkulunkulu ngesingaye uwendele live lakhe laba ngetulu ngisho kwakhe lokusho ukuthi the word of God is our meeting point kula khona sidibana naNkulunkulu khona namhlanje ngifuna siye ku Hebrews chapter 4 verse 12 ngicela uvungivulela ngisagcizelela kumlaleli kuloko lokumbalo le live laNkulunkulu umlalele ngula sidibana khona naNkulunkulu indzawo lesemlayende uNkulunkulu ukuthi besemkhathini wakhe nendalo nebantu ukuthi kuyawudijwana la na kune live lelithi manje ke wotani enkantolo yasezulwini nidongitshela ukuthi mina ngeNkulunkulu angathembeki kuphi lokusho ukuthi le live laNkulunkulu ulakhe eNkulunkulu ngendlela yokuthi kwananaye nangabutwa ukuthi awukendi noma wenteleni kanjena ngile live lelimdefendako lokusho ukuthi na ungumzalwane le live laNkulunkulu kumele ulende libe ibase yako konke lokuphathana nempilo yakho ngoba konke kwakhelwe ngayo bese John chapter 1 verse 1 uthi manje ke le live lalikhona nqadi lalikhona ndvulo Genesis 1 verse 1 naye ukhuluma ngalo uthi liyabonakala live lihamba amen na John chapter 1 verse 1 naye ukhuluma ngalo le live uthi lidzala likhona le live ngako konke kwendiwa ngalo and kude lithemba kumuntu longaphini ngekulive laNkulunkulu lithini sithe sibinzi sethu daba yini nangabe le live laNkulunkulu lide umfakela noma isempilweni yakho amen let us go to Hebrews chapter 4 we will read from verse 12 sive ukuthi ngabe uthini umbhalo Hebrews 4 verse 12 live laNkulunkulu liphilile linemandla likhalipha kwenqa inkemba lesika ngenhlengo zitotimbili lisika ledzimade lehlukanise umphefumulo nemoya emalunga nemkandla lehlulele imicabango netifiso tenhliziyo amen hey can you repeat it again lalela mlalele ekhaya uvisise Hebrews chapter 4 verse 12 ngicela uphindze usifundzele live laNkulunkulu liphilile linemandla amen ibambe lapho mabili amen live laNkulunkulu above all liphilile just it's alive let's manje ke for the word of God is alive and powerful it's alive liphilile lokusho silingumuntu linayi aspect ekuba ngumuntu liyaphefumula nalisenza weni lethi talent umehluko linendlela line presence linebukhona amen live laNkulunkulu linebukhona la likhona khona kuyevakala ukuthi sekune live laNkulunkulu la shothi awubuke emlalele ekhaya ukuthi emavi lakhulunywe ngumuntu langalungi kuwe ayitsabula kanganani inhliziyo yakho bese lithi live laNkulunkulu lingetulu kwalokubi lokukhulunyiwe kwashiwo ngawe lokusekujuleni kwengcondo yakho because all of us are affected one way or the other by words that were spoken kunemavu lakhulunyiwe kuwe lakulimatako ladzimate achukulude ngisho nyembeti na uzindla ngathi into ekhulunywe kuwe buka ke ukuthi emavi lakhulunywa ngumuntu anemandla kanganani but bese uyabuka ukuthi emavi live laNkulunkulu lona linemandla kanganani lithi iBhayibheli liyaphila the live laNkulunkulu linemandla ekuphila amen which means you can present any situation ungaletha noma ngisiphi simo linendlela yekukhuluma lethu umehluko linendlela yekuthola indlela la sekude khona indlela live laNkulunkulu liyaphila it's alive liyaphila liyaphefumula losho singumuntu lingijesu ulicobo lwakhe live laNkulunkulu ungijesu aphakanyisiwe
Amen. Live la uNkulunkulu uJesu aphakanyisiwe afakaza negatively against whatever that is against your life. uJesu aphakanyisiwe. Jesus manje ke mina ngibekeni ngihlale ngiphakanyisiwe. Khona ngidawudonsa abantu ngibadonsele kimi. Amen. Mina ehlala ngibeke ngiphakanyisiwe ngidoenda njani? Ngidodonsa abantu ngibadonsele kuphi? Kimi. Lokusho ukuthi le live belithi ngalelo langa manje ke le live ningalingedi lingalincephisi linemandla ekubonakalisa noma ngangisiphi isimo noma ungalituma noma ungaliqhamukela ebusuku noma emini linemandla kwenta umehluko kumuntu lolithethwa alifaka enhlitweni. Live la uNkulunkulu linemandla liyaphila. Hey my goodness, liyaphila. Hayi man, liyaphila. I just feel like prophesying and speaking to umlaleli ekhaya. Whether there is a dead sickness on your body, I present to you the word of God. I present to you Jesus Christ, alive. He is alive and powerful. His word is powerful. It has got a say over that situation you are going through. Kukhona lelingakwenda nasingalithatha silifake kulomndeni wakho lovangathi ophelile. Kukhona lelingakwenda lapho kuloyo mbhedzelo leletu kwawo. There is something the word of God can do on your blood cells, on that dead breath, on that cancer. The word of God has got power to heal you right now. We decree and declare it pure unto you. Sikhulula lona ligcwele ebukhosini nasebukhulwini balo. Sisalehlele lapho kuleso simo sakho kuleyo mbhedzelo leletu kwawo in the name of Jesus. Le live la uNkulunkulu lo wakhiwa wadalwa ngalo lo phefumula ngalo lele solo ligcinile nanamuhla ukuthi uyaphila. Shothi khona uNkulunkulu la kubekele kona nalo sathi akusebenzisa kiko. You are not dying now. We refuse in the name of Jesus Christ. We decree and declare life unto you. Wheresoever you are in that dead situation, we present to you the word of God. Just believe it. Lethembe lifake enhlitweni yakho. Ulethembele lesimo lokiso. Kukhona lelitakwenda right now. I decree and declare the word of God, undiluted word of God over your situation. Anginantsaba sekukhulunywe kwathiwana over your life. Kuthi amalanga akasabaliwe sekuphelile ngawe. Ngimemetela live lelisha ngetulu kwemavu lakhulunyiwe. Ngifuna unake ukuthi akunandzaba ukuthi anganani emavu laphumile, but nyalo ngikhuluma ngelivi linye lelinjesu Kristu aphakanyisiwe anemandla onke konke kwadalwa kwabekwa ngaphasi akhe. Ngithi leyo ndalo I respond in whatever that is taking place over your life. Hebrews chapter 4 verse 12. For the word of God is alive. It's alive. Saluphile la ukuthi kuphilele live lakhe. Lapho la ukhona khona saluphile la ukuthi kuphile yena. Ungasabuka ukuthi bangakhi labafile saluya ngethi lithini le live la uNkulunkulu. Saluphile la lona. And uthembise futhi kuleyo mbhedzelo kiwo noma kuleso simo lokisi uthi inkosi njengoba ungikhipha kunasimo nasi. Maybe kunetinto longasakhona ukuphuma kito. You are highly affected by addiction. Kunetinto longakhona ukukhulula kilo. Le live la uNkulunkulu linemandla ekulumula umuntu kunoma ngangisiphi isimo. Linemandla ukukulumula kwendeni into letingalungi nawe lo tihlulela ngathi ebusuku nemini nawulela. The word of God has got power. It's alive and powerful. Lasho sithi sinangena enhlitweni yemuntu lithola indzawo yekukhula nangabe linakekele ungalokhu ngiko. Uthi Jesu Luke chapter 4 verse 4 umuntu ngeke azaphile ngesinkwa sodwa. Kopha umuntu ngekwendalo nangekudalwa kwakhe udalelwe kuphila ngalo lonke live leliphuma emlonyeni waNkulunkulu. Which means we are not shocked as tikhanzi sincikaza noma singadi ukuthi yini inkinga yemlalelo sekhaya. Short kune shortage live la uNkulunkulu lelehlela tukwa. Maximize qala wakhetha indlela tethi ngadibana njani live la uNkulunkulu. Ukhethe kahle nje kulalela liphimbo le live. Amen. Ukhethe kahle nje kulalela lo msakazo ukuze uthole live la uNkulunkulu tuke empilo yakho wende isinqumo lesisha. Amen. Kubeka ukwende lokho. Amen. Kuze khona kuva live la uNkulunkulu. Amen. Can you repeat it again my brother? Amen. Live la uNkulunkulu liphilile. Linemandla. Likhalipha kwenga inkemba lesika kanti ihloko sitoti imbili. Lisika ledzimade lehlukanise umphefumulo nemoya. Emalunga nemkandla.
lehlulele imicabango netifiso tenhlitiyo. Amen. Linemandla. In first liphilile, kwesibili linani? Linemandla. Amen. Lokho selifike libe ngetulu kwazi kwakholakala ukuthi lesimo lesikubambile sinemandla lona lifike libe nemandla ngetulu kwemandla lakho. It outstands whatsoever you present it. Lifike libe nemehluko. Wena lo wabona umntwana esikoleni lokhaliphile noma ningamisa kusiphi isikolo akusiswa lesikolo lesimenda khalipho uthi khaliphele nje noma ungambeka kuphi ufika be outstanding. Can you imagine such a powerful thing coming in the life of a person? Awucabanga into lenemandla angaka lokulive la uNkulunkulu lingene enhlitweni yemuntu lithola inzawo. Awucabanga ukuthi nomlo itaba yini. Namuhla sikhoni kubona lokungentiwa live la uNkulunkulu ngoba kude bazwana labathembekile ekudleni live la uNkulunkulu phinze baliphile. Amen. Yes, liphilile. Phinze linani? Linamandla. Lendani ke kuloko. Cethela baba. Likhalipha kwenza inkemba. Amen. Likhalipha kwenza inkemba. Likhalipha kwenza ukuthi lesifo lonaso kuthiwa nasempilo nemuntu awumcethi 30 days. Lona lifike outstand libe ngetulu. Amen. Lifike lethe yalo imiphumela kuleso simo. The same situation you are going through. Kukhona lokwatiwa kongaso. Nalo lifike lisekutawatiwa mine more than lokwatiwa ngilesimo lakisi. Oh my goodness. Cethela sitohamba. Lisika lidzimade lihlukanise umphefumulo nemoya. Emalunga nemkhathi. Umphefumulo nemoya lokusho ukuthi kude lokuphathelana nemuntu. Umuntu wakhiwa into letinzathu umlaleli. He is made up of body, soul and the spirit. Amen. Wakhiwe ngitotonga inhlangothi but live la uNkulunkulu lifike libe nalo lingakusho utotonga lenhlangothi temuntu. Kungakho Jesu athi manje ke ungaphila ngelive la uNkulunkulu ngoba nawulalela lona live la uNkulunkulu linendlela yekukhulisa umtimba wakho, umoya wakho, nesoul yakho, nengqondo yakho linendlela impacta letinto tinzathu isikhathi sinye. Lokho sinoma ungadle kusena mina nzambama noma ungadle amaseko lamathathu ukhona amaseko lamathathu la ngesakwende kodwa live la uNkulunkulu lingakhona kuwena. Ngifuna ukuthanaza nawe mlaleli ekhaya egameni lika Jesu sengikuvalelisa. Ngose siyabonga nanga umlaleli ekhaya bekasakhohliwe uSteve lakho linemandla ekuhlaba lihlukanisa. Noma ngisiphi isimo labahamba tuwazi ngimemethela ukukhululeka kwabo ngale live egameni lika Jesu. Amen. Siyethemba futhi siyakholwa ukuthi ubusisekile wakuthatheka ngelive namuhla. Uma unesifiso sekuthandaza kanye nekuthola teluleko counseling sessions neProphetic Promise shaya noma ushiye umlayeto ngoWhatsApp ku76591921. Lihhovisi leMprofeti lisembabane Eagle House Building, office number 10 Matfude Naka Railway. Hlanganyela nathi eChosen Generation of Jesus Christ njalo ngelisonto kusuka nga10 ekuseni kuya ku2 emini. Libandla lisembabane Hilltop ngemuva kwe-waiting room yasemhlambanyathi. Kuva kabanti vakashela likhasi lethu kaFacebook Chosen Generation of Jesus Christ with Prophet Promise. Asihlanganyele kanye ehlelweni ngemsombuluko lodako ngesikhathi lesifanako. Hlala ubusisekile.